Musanze Musanze pasa za Kanyanyomba mbega umusore witwa Mutsinzi Charire alias Beste Mutsinzi Charire ku munota wa gatandatu w'umukino Musanze nyuma gutera pase nza cyane imwe ebyiri eshatu enye eshanu arekura umupira mwiza cyane Mutsinzi Charire alias Beste umwana wanyuze muri Murandege yo mu birwa bya Zanzibar hariya mu gihugu cya Tanzania. Mutsinzi Charire alias Beste ritakuma ibuye ry'isarabwari abafana b'ikipe ya Musanze mu kirere abafana b'ikipe ya Musanze bajya mu bicu ekipe ya APR bakiri mu mashuka ekipe ya APR bakerasha uburingiti Musanze yari yabyutse kare arita ku musore twa Mutsinzi Charire alias Beste ku munota gatandatu arasamo igitego ishoti ry'imoso umunyezamu Pierre arareba gusa ntiyajya hasi aravuga ati ishoti sinakwirirwa ngiramburaho umupira ruvuye ngo uragenda wisekura mu rushundura Musanze kimwe ekipe ya APR umwuka kabisa kipe ya Musanze bafungura amazamu kabisa ubona yuko bakangutse muri minota bavuga bati kipe ya APR ni kipe nkuru iyo ibanje igitego burya bawishyize muri sekirite. Mataba Retsabo attention Mataba Retsabo arayicungamo Football Club ikomeje kwigira akagozi k'inkubirane. Musanze Football Club ikomeje kwigira akagozi k'inkubirane ngaha. Shabani Hussein Chabalala oh la Musanze Football Club ekipe ya APR bayicucumira kuri stade ubworane kare ka Musanze mbega umufana urangaha APR irawarazwa Musanze abakongo bara amapompe amamisira mwisauni ikipe ya APR ijya kuri bomboni APR bayishyira ku nkota y'ubugi APR irabatini ibiki tubayeho la mbega koroneri y'umwotsi ku munota 19 Musanze barongera baritakuma umutwe w'icumu w'isarabwayi inoshi ikomeye cyane basasa ibitenge Musanze FC kirajyamo ku ruhande gato Musanze irashaka gufata APR igashyira mu gafu Musanze Musanze Bizimungu Omar
ku munota wa 39 w'umukino aritakuma APR bayishyira ku nkota y'ubugi nanone. Mbega ibyishimo kuri stade Ubworane Karere ka Musanze, abafana bose mu kirere bati oye 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 oye. Ndamubona Vice President wa Musanze Claire nawe yahagurutse. Orara mbega ibi ni ibiki? Benshi barimo kwibaza bati ni ibiki? Mbega 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 ekipe APR barayifata bayishugunya mu kibira. Ekipe APR barifatanyiriza mu ishyamba ry'ibirunga. Ekipe APR barayifata banyuza mu ishyamba rya kibira. Ekipe APR barayifata bayishyira muri rake rwanya kizinga. APR barayifata we icubira mu kiyaga cya Cyohoha. Mbega APR igaragaje urwego rutari hejuru. Mbega Musanze ku minota 39 ibitenge birasaswa ngaho muri stade Ubworane Karere ka Musanze, bose bajya mu kirere. Musanze 3 APR 1 kabisa kabisa. Ku munota wa 63 w'umukino Musanze baritsinze uwitwa Murangamirwa Serge. Musanze bisanze mu ntambwe 18 mu kinyarwanda nibyo bita gutema ishami ry'igiti wicayeho. Ku munota wa 63 Musanze bisekura igitego gikomeye cyane. Bizimungu Omar umupira arawuskwata, Murangamirwa Serge abarakisekuye. APR igitego cyane kimwe. Ekipe ya Musanze 3. Ese biragenda bite kone ekipe ya Musanze? Kona ikipe ya Musanze, kona ikipe ya Musanze.